Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kakashri jong kong Be-Ijot Special Judge Pokso East Giant Hills District Clearian kalarai Pynrem yo Batista Pasleng da kabahukum ban set Phatok khatsan Snem kum kajing pinchitom hapo ka section 41 jong Pokso Act bat dan Kuna sanpo Hajar halor kajing don kti ban le Be-Ijot yei hebret kentai ukurwa balapha do Superintendent of Police East Giant Hills District hak Southrick no pra alja absan bola pentep baka officer in charge jong Clearian Women Police Station kalau priang ke Hajar banyak kes la register hak Clearian Women Police Station hak kes number 52 bracket 12 2020 hapo section 376 in bracket 1 IPC bat ke section 34 Pokso Act ya ke jing toke la benchat hak Women Police Sub Inspector kong o tingkan hadien belada pelong ya ke jing toke ke babnya bat la pengat kendon hak khat Southrick uyayong arja apsau hapo section 3 in bracket A/4 Pokso Act persya yo nong Shah keno u Batista Pasleng